Ministarka kulture u vladi Republike Srbije Maja Gojković posetila je opštinu Ćićevac, a ugostila je predsednica ove opštine doktorka Mirjana Krkić sa saradnicima. Ministarka je nakon razgovora sa predstavnicima opštine Ćićevac rekla da je politika vlade Srbije decentralizacija naše države, koju u velikoj meri sprovodi Ministarstvo kulture. Jedan od primarnih zadataka ovog ministarstva je i izgradnja i obnova kulturne infrastrukture, a Ćićevac je dobar primer za to. I tome nam je najbolje poslužilo razvoj projekta i konkursa Gradovi u fokusu, koji smo u poslednjih nekoliko godina podigli na izuzetnih 350 miliona dinara i uspeli zaista da napravimo jedan preokret u izgradnji i obnovi infrastrukture, kulturne infrastrukture širom Srbije. Jedna od svakako opština koja posebno obraćam i ličnu pažnju kao i moji saradnici je opština Ćićevac. Ministarstvo koje vodi izdvojilo je preko 13 miliona dinara za unapređenje infrastrukturnih projekata ustanova kulture u Ćićevcu, dodala je ministarka. Gojkovićeva je obišla muzej i biblioteku, a imala je priliku da pogleda i izložbu slika u opštinskim prostorijama. Dogovorili smo se na sastanku koji smo imali na radnom sastanku pre ove ceremonije dodeljivanja ovog izuzetnog priznanja, šta bi mogli još da uradimo u ovoj godini. Ministarstvo kulture je opredelilo 900.000 dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije i izgleda, dakle, budućeg zavičajnog muzeja i naravno u komunikaciji sa Ministarstvom finansija nadamo se da ćemo uspeti da izdvojimo i značajna sredstva upravo za ovu zgradu, a koja se odnosi na obnovu stolarije, tako i fasade. Predsednica opštine Ćićevac Mirjana Krkić je rekla da je njoj i saradnicima veliko zadovoljstvo što su imali prilike da ugoste Maju Gojković. Krkićeva navodi da je saradnja sa ministarstvom godinama na visokom nivou i izrazila nadu da će tako ostati i u budućnosti. Sve projekte kojim smo konkurisali kod ovog ministarstva smo mi uspešno završili, priveli kraju i to je nešto što je za naše stanovništvo vidljiva stvar. Ovom prilikom se neizmerno zahvaljujem čitavom timu ministarke i samoj ministarki zato što opština Ćićevac je 2020. godine krenula u sve ovo vrlo bojažljivo i oprezno i tada nam je značio vetar u leđa i sva ta finansijska sredstva koja smo dobili. Mirjana Krkić je ministarki Maji Gojković uručila povelju za izuzetan doprinos u razvoju opštine Ćićevac. Izuzetno zadovoljstvo, toliko sam ponosna što sam danas dobila povelju i to za izuzetan doprinos moj i svih mojih saradnika, ljudi koji rade u Ministarstvu kulture za razvoj opštine Ćićevac. Kako je to i predsednica opštine rekla, naš prvi sused je bio u mojim prvim danima kada sam izabrana za ministra kulture pre nekoliko godina. Ovo je jedno od najviših priznanja naše opštine i potpuno sam sigurna da ide u prave ruke. S tim u vezi bih vam rekla da je ministarka kulture jedna od prvih ministarki koja je podržala opštinu Ćićevac. To se desilo 2020. godine, već 2021. smo dobili sredstva u visini od 7,2 miliona kojima smo adaptirali Narodnu biblioteku u Ćićevcu, zamenili podove, zamenili sedište u velikoj sali, uradili rasvetu, ozvučenje i projektovali ambijentalno osvetljenje kule Todora od Stalaća. Odmah naredne godine, 2022. takođe smo dobili 4,5 miliona od ovog ministarstva. Opština Ćićevac je i ove godine konkurisala kod Ministarstva kulture za sredstva projektima koji su praktično nastavak radova iz 2021. i 2022. na uređenju kulturne infrastrukture u ovom mestu.